No, I don't miss your 10-inch dick. You know why? 'Cause you sold my dog for crack. Hey, buddy, do you know how fast you're going? 12. 12? Oh, you're pretty ugly. Oh my god. Ooh, gaga. Okay, drop the gun. Do not fucking move! Så er jeg sikker på, at der ikke sker noget. Ja, jeg har gået 300. Nej. 6 minutter. Gør jeg ikke. Det ved jeg ikke, det gør det nok. Fuck, hvem fuck er